Hadin baki langut ki MLA jong kaseng Kongres kilarung no kaseng NPP ka badan ya ka bor sensyar hakni ka jela umadia lalu udan kumni ban ong. Pleng ka jingle ki langut ki Kongres MLA ban pet cha kaseng NPP ka keren syai bha ba dalai leiro hajela Meghalaya Omdon Development Show laradon hakaling persya. Wat lada ka sarkar kami kala amang ye ki development ya kajela hi barok away. Lada kumne te banyo development ka theu ba omdon kam opposition show andre baro diphengut kemle ki dei bandon bay haka sarkar. Show kane karkomle kapen urlong ne pen scam ya ka jingong umado perston Bapi ke basyong trumbos syu ajing mentoy tang hai pila ni borti barit. Henry ke badan berkesorkar syu the baik hak sentek. Kani ka attitude kahikai sya upai ba pleng ka politics hadpo Meghalaya kadi ka politics penhir keput. Lakum ni syukut haka penhir keput dang don jingmut syukmo banjir yaki parti penhir keput. Ko kipai ba hatu ngin imsa baik kumne mo junom. Hatu ngin syusya penhir keput baik kumne mo nakawai ka sarkar syakawai pan. Upai ba budget upai ba baca penhir keput. Ka politics Meghalaya. Kakmat namar kakmat kabinet namar kabinet sya ingin boy kumni dapar khat bah. Kuman syukre wang ni kilangur ki MLA jong kaseng Kongres kilapan pau ba ke ki bandon hakiling persya ban wanra ya kita ke skim banroy syaki konstituensi ki jongki Henry ada kidon hak sarkar kila ban penurlong ya kita ke jungkular ne kimat ke bakila klei ha upai ba kapor election ban wanra ya kata karoy kapar kacong sup cong sain haki konstituensi jongki ada kisdon hak sarkar.